United Christian Forum tekelangjun aro atum patir piponsi long crit roxy a church atum chingrum si mesen pen Palm Sunday Catalan. Diopania Howard men tomon charting kevang a jok hemrit kana hokdun. Hamren Golf Higher Secondary School Examination Center along HSLC asat lang kitok api kaciroyang taxi keklang. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. So amar jivan dowai ke endun pen ni bong ni anak ki jun pen ki miang thek chilong pon bom lo lasela bong pli anak ki jun pen anu se ki mi de je pha e jun po ase abang ko tinta labang so marjivona dawai chu endun hur tha le pe phone chu contact dun hur tha ki so i bang ajona ki song bong amta ki mi pon jia phan abang ko tinta chu endun ran ti thani ta ki chu pen si ki miang thek ki chilong si pini rat tum han pachini dun lo ange so dawai chu cheng ko ge phung pong ge so phugar ting son son ke so son do pik se tanane la so de vai ke chu pene nan the aki me ya son si che theklong na pen an pe ne ta chu me mu cha ta son si che theklong Karbi Anglong live Karbi prime time abirta long pen ilisami mirin hansipi pinia birtang ton pen arjupanikta Hosana David asopo hemphuamen pen kewangabang a hirjume a thenglo Puhang ponsi Christian anim ke kroy arada tum an arnam hemphu Jisu Kristo phan anong pathe ponsi motor pache jeng pen tekelangjun a hawar alongta hum kretroxi a church chingrum si mesen pen Palm Sunday Catalan dun Pini jangmi poni phai kretrocker ni somindar adang Jisu Kristo aphan ke kroy arada tum Palm Sunday Catalan arni along pache ton dun si tekelangjun a hawar alongta long crit rock a church atum chingrum si gari motor ke pache jeng pen arnam aphan anong pathe ponsi Palm Sunday Catalan padopon alang lituma hin pen Palm Sunday Catalan ponalam thi ke than pon ki Jisu Kristo Jerusalem arong sopi nang kilurahut alang liphan anong kapethe pen armu kache jeng pon aphur kimo ingthum ponsi non pu anta lapuson arnama phan anong ge pathe jia phansi nang talon bom rang bom lopusi than po lapen hosana pu alam the laki arnam anong pathe nang pu aphan lo bang so alam laki Greek alam pensi bang loputa than po bang so Palm Sunday ke talon bon jia phan Zion Believers Eastern Church along chingrum si kumpharo hini sose gari pache jeng ponsi Malongari no paklangso tekelangjona hithi an nang pacheklosi dhentaghat manduli pathua klam an palesi uthot langliso Baptist Church an palesi anam kardom amai pedoponlo lapen UCF mate United Christian Forum abidisar pastor modon sangma ahin pensi arnambalam thanponlo bangso phi kisik tang langkeso jun pruipen puthot mithang amonduli along chepali thulo United Christian Forum tekelangjun you need a president David Rongchehon secretary pastor Pandov Timong treasurer Raju Ronghang lapen bidisar atum pensi bangso Palm Sunday Catalan Japon tarik cricket thom lake Palm Sunday arni lo Jisu Kristo anong the pen Jerusalem long kilut labang so arni pen pache ton sini tum pini procession dampon lake monduli crit roxian sini tum chetong pon la pen kedam la hen lo dak tekelangjun malongari pen cheng pon sini tum ha ya dan dak hat arong an itum manduli afilan itum dam lo la pen dam pen yo ko dak lang liso baptis manduli long sini tum dak nong pa juthu dong mukak pen sem singing ti Karbi Anglong live
Lakhain ko rapli Diopani MSC constituency angkang jangmi poni phai cricket homer ni Rongagora katimung arong malom anerlo chitim por phai kre sira chitim apor malom men to mon charting lapen RV TP kewang ham penajok katimung arong along pinangan ahemarit kana hokdun thekpon long Hanparta National Highway Thongkebra Sirke Patowar P Sitami Pinangan Atheng P Thengtang Kachinglok Penajok Gari motor kacheling ji aphan kisung thekpon long Lahailam Arjulong Site Bokhet Subbit Forest Asai Khiatum Wangpen National Highway Thongkebra Sirke Patowar P Kepangthai Sai Klempon Labentu Katimung arong arat kisung holong local MSC Sorbon Telenga lapen Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Momin lapen Anparta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Turiram Long Hangaphan Hem Kachikimji aphan kirap kachung hangalam achingiponเป็นทันปนทะเราบางส่วนนั่งเล็กตัวมารองต้องสกัดเป็นตัวมันกิเทกบางอารมณ์เทพุทธะต้องสกัดตัวมันกิเทกบางพุทธะก็ลาเห็นโลนิลิเฮมันตาอเวปินโลเฮมตาดัวไทยเวโลเอกตรงติงกันตาเจเบงหลับโลทันหลับโลเอกตรงนั้นตาอ้อยจูนปินโลนั่นสิลาเห็นโลเบอร์ตาละสิปรับยิ่งเป็นกอร์เมนต์นั่นส่วนนี้รับเทกิมาวิจูนิงรีเลยอัปรังสิโลเกอร์ MDC เซิร์ฟเวอร์เทลิงานั่นสินังราเวกท่าละเป็นเกเนตุเลรามรองฮะละสินางจุนิงริลนิงเวนตัดดัวไทยเวปินละสินางนิตุมพันนางฮอกเป็นตามีนางบอกอีกปีท่าปาร์ตี้ได้มึงไงซีเวตโลละสิเอกดังติงกันได้เชบิงหลับโลทันหลับโลปุ่นนั้น Bokajan penanantirang Karbi Anglong Live Hamren rong sopiang kang school hum Krisi pen Church of God English High School pen Pardon ron ningkan kithom High School Living Certificate asat lang along pan paroisi kachipalong dun Nijang Karbi Anglong District ahempi Hamren rong sopiarlo kadu kawi pangrum pet pen hum Krisi School latum Hamren Golf Higher Secondary School HSLC Examination Center along si High School Living Certificate mati T hekpen HSLC asat lang tokdun lo Aningkan wang High School Living Certificate asat lang kitokalong kidamtang surihini raing kora plipen pining surihini raing kora phobang HSLC asat lang ang tek api kachiroi mati percentage nang hirtuk lokwa lamthi Hamren Golf Higher Secondary School principal Singkro hin pen pherangke thengno lamthi chepaklang alang likit hanpon ke Hamren Church of God English School pensi pardunron ningkan ke thom HSLC asat lang kitokalong phan pharuisi chepalong dunsi Hamren rong sopia long nong mi 1 kilo Pini High School Living Certificate asat lang kitok kicheng si ang deng ki undu na tumahem Hamren rong sopia long nilitum Karbi Anglong Live apherangke Danieling hipen kahumri padoponlo Alang li kahumri dam ahut Uzandongka hemari teron arong asar asopo sarkiri teron pen letter subject shop chepalong pon abirta long pon Sarkiri teron pen ke long pon a letter subject laki English Hindi English third Math Science Social Science la pen Geography pangrumpet pen kadukawe a marks ke long pon laki pharo phora inkora nerkep lapen ke phan trok nerkep ra nerkep ke long pen alangli mithanga rong phan nong ni 1 kilo bangso hut nilituma pherangke pen sarkiri teron pen charju che thakalong alangli akemangalam anparta upcoming students atuma phan ke than peria putha pachinpon school home crazy ada sadlang na ke tokdun school amen nalitu marjik tha Hamren Golf Higher Secondary School lagal dakamatlo so long Hamren Girls High School do Rong Check English High School Rong Karbi English High School Jirsong English High School lapen Church of God English High School do Tulang Jirsong English High School Don Bosco High School Presbyterian Mission School Umchira English High School lapen Kijusi lake Residential English High School anang bong pen non pining surini ra in korapho
result ke men nai man 100% ke long pon la ke Church of God English High School lahano adun tu abang ke Don Bosco High School Hamren Presbyterian Mission School lapen natung abang ke 96 long pon lo Don Bosco High School lapen Presbyterian tum long pon lo 97% dutulang aku Umcera English High School lang tum abang ke 71% an natum long dun lo lapen non pining langdam polotang te education mate ka charli quality ke kom nai mate ladak ke pass percentage ke kom nai langdam polotang te na ke Jersong English High School si ladak amen klang dun lo alang tum ke long la ke 14% an si long pochot lo Lason si umteli PKBA Mission Center adung het kedo biren Ingleng asopo sami birnali Ingleng pi pensitami alangli kewan a subject a letter laki English Hindi English Third Math Science Social Science lapen Geography alangli ke long marks pangrum pet pen pharu phora ke lapen alangli ke long pon percentage laki phan trokner ke bra pho chepalong pon lapen alangli labangso letter marks ke wan lapen alangli lapuan misen a percentage ke long pen a jok alangli mithanga rong a phansita me nong me 1 pilo tangte non angton pen karju alam the arju ponitha center long kum presi feeder school lo ena sonbong pen result ignoe center hoy pen bangke kita kisu school bangke percentage content ya se tunai kedantang ningkang kum presi school ang bong tunai bangke 100% ke pas school bangke Presbyterian Mission School Hamren katanya kumungke Hamren Church of God English High School. So nada penaida kumpresi school feeder school asa central long dipido. Ini limen bang ke Bernarding Lengpi ni school dan ceng foundation lagi mission school dan si bang ceng lo dak kijiwan pen class 4 ni dak perhi pon lo engke class 5 pen bang school amen Hamren Baptist English School pamen bang ke class 5 pen dak 10 an bang ke ni Don Bosco pen si perhi pon lo dak si engke non matric long bang percentage bang 85 an long dun lo engke 85% ni 85% engke letar bang subject trok long lo ke total marks la bang 510 la an long non upcoming student hans ke la skip chalo lang ko any descriptive question la answer by heart. Remember by hearting is not a way to get good marks. Concept is the best. You have to learn the concept nang chini lo pute ko any answer ki ding ko any answer ki sung kana thabang theklo Hamren Golf Higher Secondary School HSLC Examination Center along ke tokpen ningkan ke thom phan pharoisi pardun ron kachepalong dun ki Hamren Church of God English High School henlopusi hawar arat pen akiro pipon renti Hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong live Surihini ra ingkora plipen surihini ra ingkora pho rat pangri Kiding pon Pragyan Bharati asai ding pen sirkep ang ding Charlie Bang atumaphan bicycle kirona sai ding pon Kidam tangjang mi po ni phai krehinia ni Chokyola High School along ingdeng sirkep ke Charlie also mar tumaphan ake joy pen bicycle ron ponlo Bicycle kiron amailong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin aluhi sarpo manping pen chitongdun Mailong MAC Pabitra Rongpi SMDC Amaipu Bapuram Rongpi lapen Chokyola High School a headmaster Dr. Ranjit Rong hangatum chetongdun. Ki Charlie also maratum kedam kewang ki joy KG aphan pusi state Ratpangri Assam arlo kido government school along ki Charlie bom a Charlie Bang atuma phan panung si kadukawe lakit homra suri inkoira kit homra pharot trokra plikep a bicycle ron ponlo. Labangso sai akimang ki Charlie also maratum Ibing pen school kidun ington kok ke pajum ji lapen jesemet pet rong arlo ke do ke Charlie bomatum kedam kewang ke joy KG aphan pusi cycle ron ponlo
Lason si Chokiola High School along Kadukawi hum Pokebra truck bicycle ron ponlo. Lasong bong Arlo somar bang thongkebra isila pen pin somar bang inkorap ho. Ke Charlie bom a Charlie bang atumapan ron ponlo. Bang so mayalong aluhi sarpo MLA mate Deputy Speaker Dr. Numal Mumin lamthe ke jai pensi pang chingpon. Laso hut alangli MLA Dr. Numal Mumin pen ke than ke Charlie atum Kangri kangkrang ahormu pen kacepa hilo kinang sot lapen kai kita ke Charlie aphan chipiduk nangji. Nanglitum Charlie pa mesen ulote ke wangjilangan ingkan HSLC angthek mesen wanang pukusi thantekang. Lason si alui sarpo pen keron pangching ponsi kaprek aluhi atumari deng pen ke Charlie also maratuma bicycle ron ponlo. Labangso asailong Chokiola High School Headmaster Dr. Ranjit Ronghang bensi mai chari ponlo lapen alang li penamatsi ke Charlie lam thetami pajir ponlo. Mailong Loki Charlie hin la am so se ke paprang dunji aphan Charlie bang mati students atum ke Charlie kachepaduk nang jia lam pen ke chenglo kaprek RD ke do akinang sot alam chithansi mai ing samjin pen pachikak pong. News report Karbi Anglong. Nilip MEC constituency ke parlo singnot ingtia rong along kedo Merabhiti Health and Wellness Center hemalong kai kita se kachelang ahem ingkir klinga joini kopi ko son lo ni pu ahok abirta kelong ji aphan jangmi po chekloni phai krehiniar ni pherangke atum adimaklong palidamsi CHO aphan lapen arisang ho atum aphan chetong damsi karju ke patini padopon. Nilip ahawar ke angkang ke thepen se kachelang adim non amat ning theklong adimawe ihin block primary health center along le damta doctor avila pen non dak Merabhiti Health and Wellness Center along ta arnivang ta se kachelang ahem ingkir kling ahura dak si ingpu chachot ajoini penangan keso tu se kachelang methang nilip ahawar along dokko kapita Golaghat Dimapur Dipu Medical College and Hospital and Sekachelang damnang ke lam kini kalilo. Sekachelang aphan tangka ke do atum ke na hokle pon sita joy muchot. Sita me jesemet ki do ke lak ke boy inglong alok ke do sekachelang ke dam ke wang kisung atum si kisung apar kisung si nilip ahawar arat sekachelang atum chitong nang do. Merabhiti Health and Wellness Center along ke Dr. Ipe CHOC inut pichot. Chokidar tawe ke pangcher asai ke klema bang tawe quarter ahem tawe public toilet tawe ki jona langawar saimate ring valley home ta ipe ahema sanung ta arve ke jangute arve likrap anpin lasi Merabhiti Health and Wellness Center along CHO Digonto Chaudhary pen nangapachini donke nilito malong jesemet ke men's power ka we penangan akisungta dolo sita un anke sayang dengdo anta pichun pon bonglo ahut pen se kachelang ahem ingkir check ke rong along nangketang adim an kahumri dam pen sang bimar atum oso ka chopa thelong se kelang vi asat lang ke en kaprek ke so sita check abasai ke claim ke dam aphisi ingkir nang pokuta klarda chithampo ইয়াতে মই অহাৰ পৰা অসুবিধা বুলি তেনেকৈ মই নকওঁ ঠিক মানে মেন পাৱাৰ অলপ আমাৰ কম আছে আমাৰ ইয়াতে এজন মানে চকীদাৰ বা ধৰি লওক ক্লিনাৰ এজনৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াত যিহেতু যিকোনো মানে কামখিনি ভালকৈ কৰি যাবৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ মানে কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰো কাম বাকী আছে ধৰি লওক টয়লেটৰ দৰকাৰ হৈ আছে আমাৰ মানে মেল ফিমেল ছেপাৰেট টয়লেট আৰু অলপ ৰেন'ভেশ্যনৰো প্ৰয়োজন আৰু বাকী আপোনাৰ আমি মেন পাৱাৰ কম থকাৰ কাৰণে হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ সাব চেণ্টাৰ ধৰি লওক আমি ফিল্ডতো যাবলগীয়া হয় বুধবাৰ হওক বা বৃহস্পতি শুক্ৰবাৰ NCD স্ক্ৰিনিঙৰ কাৰণে কেতিয়াবা যাবলগীয়া হয় তেতিয়া হয়তো আমি মেন পাৱাৰ কম থকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমাৰ হস্পিটেল হয়তো বন্ধ থাকে তাৰ বাবে আমি দুখিত যিহেতু আমাৰ মেন পাৱাৰটো কম যিহেতু গোটেইখিনি মেন পাৱাৰ থকা হ'লে আমি সেইটো মানে স্মুথলি ৰানিং কৰি চলাই যাব পাৰিলোহেঁতেন আৰু বাকী আমাৰ ইয়াত আমাৰ এখন যিহেতু এখন আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ ইয়াতে আমি সুবিধা দিওঁ যিকোনো মানে সাধাৰণতে মানে সৰু সুৰা বেমাৰৰ যিকোনো চৰ্দি কাহ জ্বৰৰ পৰা ধৰি বা কাটা চিঙা যিকোনো হেৰি বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিকোনো সৰু সুৰা বেমাৰখিনি আমি ট্ৰিটমেণ্টখিনি ইয়াত দিওঁ আৰু আমি তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলো মেডিচিনখিনিও ইয়াত এভেইলেবল আছে আৰু আপোনাৰ
লগতে আমি যিকোনো হেল্থৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম যদি আমাৰ ইয়াৰ লোকেল পাব্লিকৰ হয় আমাৰ পৰা যিকোনো মানে হেৰি এডভাইচটো ল'ব পাৰে আহি পেলাই আৰু তাতে আমি যদি কিছুমান এক্সপাৰ্টৰ যদি দৰকাৰ হয় আমি টেলিকনচাল্টেশ্যনৰ জৰিয়তে মানে এক্সপাৰ্ট ডক্টৰৰ পৰা আমি সেইটো মানে হেৰি লৈ দিব পাৰোঁ এডভাইচটো লৈ দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াত যিখিনি আপোনাৰ জেৰিয়েটিক কেয়াৰ বুঢ়া বয়সস্থ মানে এবভ 60 ইয়াৰ্ছৰ মানুহখিনি যিখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগে সেইখিনিও আমি মানুহে লোকেল পাব্লিককো শিকাই দিওঁ বা আমি ঘৰতো গৈ পেলাই সেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ আৰু লগতে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ Koilamati pen Samson Muti, Karbi Anglong Lai. Tang te pini Karbi Prime Time Bertaki, Lapuan Si, Kang Ton Paniklo.